Ir-rapport dwar il-Green Gateway jindika setturi kritiċi fl-ekonomija ta' Malta li jeħtieġu investiment ekoloġiku l-aktar fl-azzjoni klimatika u s-sostenibilità ambjentali. Jevalwa wkoll il-portafol attwali tal-Bank Malti għall-Iżvilupp billi jarbel lotjiet u l-prodotti finanzjarji sabiex jenfasizza l-potenzjal ta' investiment mhux sfruttat. Ġif Malta jippreżentah il-Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment, Kyriakos Kakouris, illi qal li bħala parti mill-evalwazzjoni ġew proposti għad-diskussjoni 4 soluzzjonijiet ta' finanzjament ekoloġiku illi jiffukaw fuq vetturi elettriċi, bini effiċjenti fl-enerġija, enerġija rinnovabbli u tqassim tal-iskart. MDB is a major partner for us, reliable partner over the years, and I am really glad here to deliver this report and exchange views for further cooperation and assist Malta in their effort to move to green transition. Iċ-Chairman tal-MDB Leo Brincat qal li waqt li l-iskemi tal-EIB u tal-EIF huma skemi tajbin ħafna, kien qed ikun hemm diffikultà f'ħafna stati membri inkluż f'Malta sabiex dawk eliġibbli japplikaw. Għalli din l-iskema li hija parti minn pakkett ta' 30 miljun euro ingħalqet u se tkun strumentali sabiex tiffaċilita x-xogħol. Malta għandna ħafna micro SMEs. Għala daw li speċjalment m'għandhomx ir-risorsi umani daqs kemm għandhom kumpaniji ikbar, ikollhom bżonn iktar hand-holding biex jigwidaw f'dawn l-affarijiet. Aħna qed nittamaw u naspiraw illi b'dil Green Gateway inkunu f'pożizzjoni nifirxu l-klijentela potenzjali tagħna, nilħqu iktar nies, inħajru iktar nies u ninkoraġġixxu iktar nies biex jersqu l qudiem min jeddhom bidejat ġodda. Intant żjara l-bieraħ fil-binja Silvio Parnis fis-Siġġiewi fil-preżenza tal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Affordabbli Roger Galdes u ried fejn qiegħed jintefaq parti mis-self li ħa l-Istat Malti. Dan il-proġett sar b'investiment ta' madwar 13 miljun euro u jakkomoda fih 84 familja f'appartamenti illi provdewlhom sigurtà u dinjità. Il-blokka fiha wkoll 126 spazju għal parkeġġ.